Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Kule ku tikeni kule ku oloveni ka Gaza xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sibuliyeza Ndlovu va ha lo tshama ka xiyimo xo sungula. Swi endla masiku manharhu xiyimbeleri Mr Post va tshama ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes. Laha hi nga vona va landziwa hi xiyimbeleri Dr Joe Shirimani, kambe Dr Joe Shirimani se va enhlini. Hi va vona se va ri ka xiyimo xa vumune eka ti-iTunes. Ku ri ku ha swi tiva leswaku ku na mphikizano exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Dr Joe Shirimani kumbexana Limpopo Poison hi ku angarhela. Se hi voni xiyimbeleri Mr Post va ri ka xiyimo xo sungula, na sweswi hi vulavulaka xiyimbeleri Mr Post va ha ri ka xiyimo xo sungula. Swi tikomba kahle leswaku Mr Post va le ku karhateni swinene, kambe se swi vanga milomo. Namuntlha hi fiki hi vona xiyimbeleri Mr Post va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, laha va nga fika va vekela xithombe xa xiphongo. Mi ta swi vona ku xiphongo lexi ya ku endleka yini kwalaho. I va tsale leswaku munhu un'we ntsena, va tsala na leswaku maphorisa. Hi tekele enhlokweni leswaku vufambisi bya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani byi kwatile swinene. Hi voni laha va nga posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va lemukisa vanhu leswaku a va ti voneli leswi va swi tsalaka eka swiyenge swa mabulu, hi mhaka ya ku leswi va swi tsalaka a swi vuli leswaku loko vo lava ku landzelerisa va nga swi kumi leswaku vanhu lavawani va tshama kwihi, va tirha kwihi. Ende leswi swi nga endla leswaku va kota ku va va teka goza ra nawu, hi mhaka ku leswi vanhu va swi tsalaka swi thyakisa vito ra xiyimbeleri Dr Joe Shirimani. Naswona a swi vuli leswaku loko Dr Joe Shirimani va miyerile kumbexani page ya vona yi languteka yi ri na kurhula, a swi vuli leswaku a swi kona leswi va nga swi endlaka. Va nga teka goza ra nawu, se vanhu va nga tsalatsali swin'wana na swin'wanyana leswi nga ta thyakisa vito ra xiyimbeleri. Hi ku swi tekela xiyimbeleri malembe yo tala ku va xi kurisa vito kumbexani ku aka vito ra xona, kambe munhu a fika a tsalatsala swa ku huma enhlokweni ya yena. Se mi ta swi vona leswaku vufambisi bya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani byi dye biriviri. Sweswo a hi nge kanetani na swona, swi bihile swinene, kambe mhaka nkulu laha i ku xiyimbeleri Mr Post va le ku fambeni emahlweni. Sweswo a swa ha zi swi lava khandlele kumbexani ku mbamberiwa. Xiyimbeleri Mr Post va le ku tikiseni swinene. Ende xin'wanyana xa kona a hi tekeleni enhlokweni leswaku xiyimbeleri Mr Post va karhi va hlengeliwa hi mhaka ku na Benny Mayengani, ku na Prince Rhangani, ku na Hlavu na Dr Joe Shirimani. Se vaseketeri lava hinkwavo va karhi va seketela album ya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani, kambe hambiswiritano Mr Post di fiki di va nozola. Ku le ku tikeni ka Gaza, ku le ku oloveni. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Leswi a ni nge te hi December hi tluliwa ni hembi, hi December hi tluliwi. Tshama ni hansi ku hava hi December la futhi ku navela ka mina a ni navela ku va hi sala va katsana hinkwavo, ni va ni ri one. Va katsana ku ri Joe Shirimani, ku ri Benny na Prince va katsanini, ni ta va ba va ri 3. Yeah. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.